Улаан удахатын хонгомолнуде зубылы ЛЖТ сессидері арван гурван чухылы асудылнуд анқаралда аптыва. Заншылты яхор майхарда унгырхан жылы дунгор хотын бюджет хыр гуисет хыгдобгыжа зубшын кылсылгыхэ туз сессия ихиле. Хойр мянга хорин тавангоне хоғысада хотын хаң хорин хойр миллиард таванзу сайты хүригор нымыгде. Энын хойр мянга хорин дұрунгоне хымженхе горун миллиард чаху тухуригор ихавайға. Захирганы мунгу зорин халбарин талар хороны мыдейнудер хотын бюджеде ССС дотогдал хойр зун тавин хойр сайты хүрикті хуро. Нымыжы хылыхыда хонгомолнут нютаға нитин уна теберин байголын асудылнудия тодырхайгор зубшын кылсыба. Нэг асуудалның манай харжаны гашибде дэрэмнэ халбы гашибда холин яхар мандудана городские маршруты гашехо онда болгон кайтып дигэж муп городские маршруты бадахан тед моно на акционерное общество болгох жайна асуудал табигдан хабага нэнин биде харбы гашибде хойр асуудалында хаватай бабы гашиб тигэн хайшын гадымна ажыл сашая болжубах юнкак дежбах яхаб гажаны хылсыбы гашибде кенемне энэ жылы унгыртырын асуудлах опатхайты юндыпхада январин нэгнэ хойр мянга хориндлонгондо шенер ажлая болжикыл хитай болны гэша тигедэн энэмна олон конут байна гэша энэмна олон автобусуч бахатандамна мана лдэн юнутэн болохдэн нэний хашингат хо ажлая бактхаб гэша хылсыбы гэша энэмна тигед энэ жылы унгыртыр хэдэдихе баана суктайна администрацияга ажылсадар олзыжа хылсых болны гэша турушинга алх моды хэж ямна гэша дила энэмна тигедэн ба приватизация мгарх яхволны гэша ажыл ихилбы гэша хылхы байнага. Барилгын талар хорон муңла хыдын холын харата шохла асудылнудия ботхоғын байна. Комитет посредственно его полномочный хубахам болна. Газырай талаха и барилгын талаха гет хубагдахам болна. Тет мнодыр хуболтындам өддебде улан удахаттымна ихы проект буте живена тер хылныбде путепровод гэже аяр дуру миллиард наямынзу миллионды темы ихы хырык буте хыхдын тет темы шаңғы шалғалты ху шадмар хубут хархияты тер барилгын контроль хияты. Тихин тылы мұны шөнеке орбуды хизамары болуға шыбде, теге тір ху барилға бұтегет, ғошаңанды болтыр бұтегет, тір асылында хорғы босқы болынып. Улан удахатын хонгомолнуде зубылыл, улан удахатын кундыты ирхытын гахын нырызырға дурумын кандидатуты олға хейін зубшауба. Душы ғарын жыл со хотын хужылтыды нахия зырелхын нютығы хутылбырин ветеранут, нырлыбыл Геннадий Булнаев, Евгений Пронькинов болын Александр Козлов гықшыд туз шағналнуты хурто. Муң тихда ахыду монғылы дархын хотын худылдан әманы уйлыд бірін танкима юрын кылықшы. Хотынудай хорында соқ ажалылығы ебіхи жылғын, олың худ насын бат сұндық жывен, әніл нырызыргыды хуртықы юм. Олан ұды хотын хонгомылнудай зуғылы тұрулықшы Чемиді Бәлжінімаева тымдығылығыр, туз шағнал аңқы тұрушын кия хотын өйін байыртыды шарымдылықтың, олың таутай ғор батылықда. Дашы Шархунаев, Немар Аднаев, Бурят ТВ. Нюсы мадырылнут шарымуты алдуба орма хухарылға. Хун бұхына орғолыға қойшы мадығы туғы тат андоғыр аршың ойың майғар дұрытқақын. Бурят театр үгіл хонерқылды Татьяна гіхін зүжігі тұрушын қаралғымды бұлдыжы баяна. Хун бүхэн эгж хандаг же Татьяна юм нэг хогониктэй нэг гашуудалтай уйдгартай нэг депрессид оршин басан гэж хандаг. Тийм би энэ нэг жах холхон орших ханаатай байгаад нэг бүхий Татьянтай адилхан биш нэг өөрөө нэг Бурят Монгол замтай нэг басхны харуулах гээд оролдонып те. Зүжігі гол хонерқыл түріні олыс хорындың хымжын. Гол гүрөнуде дұрынудые Бурят театры мұңлы Монгол хоригдығын зүжікшід надана. Ийм гой хайр дурлалын ийм гой охины энэ гой дүр тоглоно гэдэг бол миний сэтгэлийг маш их хөлгөөж байна. Маш гой мэдрэмж байна. Би ингээд гой дурлалт бүсгүй болоод ингээд Брэдийн Бурдрамын театрын тайзнаа ингээд жүжиглэн гэдэг бол миний хувьд нэр төрийн хэрэг уран бүтээлч хүний хувьд асар том боломж юм а гэж харж байна. Нейролғы ғойы хайханара дұры боляма хонин зүл бүхінен гүрілгі хилет хатыр хұрытыр сытхыл худылгына. Урдны ажбайдал ягат мунуны сагта тааруулхы багжы хонин. Үнхөрө бүхүй мэнин хонин. Хопсахна хилет наадың хатыр. Зүжігі тұрушын қарылғын июнин арбын гіне өдірнутты болықы. Биледуды театры сайтха го аликасыға абақада болықы. Алдың бұй характы. Намсылма Барбонова, Иннокентий Тубаев, Бурят ТВ.